Nango. Ibikoresho turabifite. Duskwese tera biso nano bazwaki yango. Ntuzi ko iriya 12 nayo yacu bayitwaye bayitwambuye. Amaluru nanu bazwaki yango ndenge bakota. Imbunda yacu ikomeye bayitwambuye. Kitiri plus naba oba bando beta bakanga bangunde mateka. N'abandi bagenzi bacu twari hamwe bafashwe matekwa. Duskwese tera biso bazwaki yango amaluru. Iriya 12 yacu 12 yacu .7 mm bayitwaye. Awa naba oba bando beta bazwaki bangunde mateka boye na mabo. Bagenzi bacu nabo babafashe rwa mikono. Boye. Adui yashwe ayena masekite adui ayena decision. Adui turi kurwana arakomeye afite ndetse n'umugambi ukomeye. Ya lobby akukota ti. We yavuze ko ngo ari bukomeza akagenda mpaka Karemi ndetse akagera na Lubumbashi. Ndeso sinaye. Ngo niyo gahunda yiwe. Akangi bango boye na maboko boye. Benshi yabafashe bose. Ango na moni isogi bakekuza baba batu mususu apeyi mususu. Nabonye ukuntu mu byukuri bagiye bafata abantu rwa mikono. Ewe tuzobunda nabango. None ubu ngubu ni turi kurwana nabo. Moni batwana ndenge bazoya. Urebye uburyo bari kuzamo. System ya kutambula na baba ba civil. Bari kuza bakajyana ndetse n'abantu baba civile. No moni kotoye ba civil mbuga bazabiete bazabatuma pe. Murabona murabiza abantu baba civile nabo muri iki gihugu ntabwo burya ari beza nabo ni babi. Yangwa. Ata muri aba civile so ba civile bazoya liboso ba civile. None bakaza bafite aba civile imbere. Bafite ama box y'amasasu. Noneho inyuma y'abasivile hakaba hari abasirikare babandi b'amakaske. Babandi bafite amakaske ya original. Azana ba sniper mugo na bafite abantu barasisha za mbunda z'indebe bakure bakomeye cyane. Mbuga na biso nazomona mbuga na biso. Yewe ndimo ndabona nareba iki gihugu cyacu. Kaboyi na maboko kakaboyi. Abana wapi kirimo kiragenda tukireba kabisa. Tubazosila kakaboyi kaka. Mwaezate. Mikoro nta kuntu nako twabigenza. Zalekenge makashi. Ata kuna fale ko zalekenge. Niyo muri naho muri hose nukuba muri tayari kuko isaha yari yose ibintu bishobora guhinduka. Uvira deja hivi adui hivi Uvira mubimba. Hakuna soda mwenye guverinoma kwa adui. Kubwira ko ubu ngubu kugeza amagingo ya Uvira yose. Uvira bote bashapalangana tena. Abasirikare bose bamaze guparangana bose kugeza amagingo ya nabo bose batawanyitse. Adui ashikwe na miza. Adui nta muzafite. Atafika tikisangani. Nta mikino afite ngo azagera mpaka Kisangani. Sema atafika ti Lubumbashi. Yavuze ngo azakomeza agere Lubumbashi. Kuzalekenga makasi. Hakuna moye. Nta kundi kuntu twabigenza adui we ari tayari mpaka hagere. Misho tubona ya kidogo. Ibikoresho turabifite bike bito. Bade charger 3 charger muntu ko naye. Ugasanga umuntu afite magazine 2, magazine 3. Kudisaidia mu njia. Zifite nizo kwifashisha mu nzira turi guhunga. Mingi sana nyori yisha huko. Tunakula mino na adui hakuna moye. Mbese nukuvuga ngo ibyinshi byaradushiranye nuko gusa ibindi dusigaranye nibyo byo kwifashisha naho ubundi nta kundi kuntu umuntu yakwigenza. Twese kwanza banakamata manteka hivi. Twese ke yubwayo bayifate burundu bayitwambura. Twese tamuwe kikalaka na 3 ndio tukuna hapa moya ndio ribakia kwa M23. Twari dufite 3 ubu ngubu dusigaranye 2 imwe tayari bamaze kwitwambura. Twese twero. Bilo kwa kulia itatoka wapi? Ibyo tuzarya byo biri ko nabyo ari ntabyo. Kwanza mu depo byote hivi. Ibyo mu depo nabyo twe dushize mu ntuza mu kigega nabyo byararangiye. M23 njo kuna bikula byote biribakia mu. Byasigaye mu maboko ya M23 niyo mungu bibifite. Depo. Ibi utatosha bilo kwa kulia wapi? Tisa hii. Ibiryo tuzabikura ibiryo byose barasigaranye. Unakula njo makemba ya kuchoma. Ona hiyo. Tunaichoma kumoto unaweka kunyu unaweka makemba kama na hivyo unakula. Unakunywa maji unalala. Huko nta kundi twabigenza. Kisoda utafanya nini? Na kuweka tu pamba pole bodo nikasha kisoda unafunga roho. Basi nakazi ka gisirikare unachoma ndio makemba ile tunakutana naye mpori unachoma. Nguru cyuye nacyo yaba imbeba yaba iki byose ugafata ukotsa ukarya nta kundi. Ku makemba ngala mpori ya mingi. Unachoma makemba hata zungu kupigia aina. Utaria we na nani? Hakuna mwenye utaridhia. Uraririra nde ko twumiwe.
za Colonel Mujime ko nakula makemba ya kuchoma. Sasa urabona Colonel ubwe nawe ari kurya ibintu bidashobotse bipfuye amaso. we soda utafanya nini? Urakora iki? Nikufunga turo. Bila shi hapa chakula itatokea wapi? Tina motori baki. Tina motori baki hivi. Na moto ya fande na yarasigaye. Tuliparangana nabo bote mupori. Twaparanganye twese turiruka nka mwishyamba. Ndio vile mkubwa wangu. Nuko nguko muyobozi. Kama unapenda kunisaidia kuile kidogo ulisema. Niba wagira icyo mfasha kuri ibyo ngibyo wambwiye. Nitakusukumia nimero ya nakohereza nimero nyabuna umfasha. Turabasuhuje kandi tubahaye ikaze mwebwe mukunda Intare Official n'ubundi nk'ibisanzwe murumva niko tuba twingiye ni ibiganiro biba bigiye bitandukanye byo ruhande rurwanya M23 ruba rwagiye ruganira nyuma y'imirwano iba ikomeye cyane bikomeje kugenda ibera muri axe ziba zigiye zitandukanye. Nuko rero dusanzwe twinjira kugira ngo tubumvishe ko situation ziba zimeze akenshi, hanyuma tugiye kuba twerekeza mu bice byinshi bigiye bitandukanye haba muri territoire ya Ruco. Tugiye kureba ibiri kuhabera, turaza muri territoire ya Masisi dore ko bwana Clever Bemba turaba turi hamwe nawe ku murongo wa telefone yongeye noneho kurira imisozi kugira ngo tumubone. Turaza kuba nawe turi kumwe nawe muri rusange, turaza kuba ndetse dusimbukira muri territoire y'ahangaha ya Mwenga. Urugamba rurakomeje ntabwo rworoshye kugeza magingo ayangaya. Turaza kuba tubabwira muri territoire ya Walikale nyuma y'uduce tumwe na tumwe twahangaha mu nkengero za territoire ya Masisi twigaruriwe n'uyu mutwe wa M23 byaje kurangira bongeye kwigarura kandi gace nakahe. Turaje tukave n'imuzingo ya makuru ntucikwe nayo. Turaza kuba atwerekeza muri Walungu turebe ibyaho Uvira tuhafite amakuru tureya abagezaho muri rusange, hanyuma tuze kuba atwerekeza no mu zindi ngingo zigiye zitandukanye za politike na diplomasi. Turikoza ibujumbura ibintu ntabwo byoroshye. Umugenerale wahoze uyoboye CNDD FDD uyu mugabo yamaze gutabwa muri yombi mu mvuto tayari muri gereza nkuru ya Mpimba, yamaze kuba yinjizwamo bombori hagati ya uyu mugabo bita General Neva ndetse na General Prime Niyongabo. Aba ntabwo bari kuvuga rumwe muri rusange. Ibyo byose tugiye kubiva imuzi n'imuzingo tubibagezeho kuri mu by'ukuri uko gahunda zigiye zimeze. Gusa muri territoire ya Walungu ikitwa drone kamikaze, drone za leta zirimo zirarasa bidasanzwe. Ibyo nabyo turaza kuba tubigarukaho aho kugeza magingo ya nabo bari gukoresha ikitwa indege, noneho nizo ziri gukoreshwa muri iki gitondo. Ubu ngubu turi muri studio nizo zirimo kurasa. Nkinjira mu makuru muvandimwe aranyandikira arambwiye ati nyabona ati hano kabisa ati kitwa drone za CH4 za kamikaze za leta nazo zihagaze zirimo zirarasa ku rwego rudasanzwe. Ibyo byose rero turaza kuba tubiva imuzi n'imuzingo hanyuma tubibagezeho muri rusange. Hanyuma rero muze kunyemerera muri aya makuru nkuko nababwiraga tuze kuba turi hamwe na mugenzi wanjye Clever Bemba. Ni mu minsi mu by'ukuri yare ama network yo mu bice yaramazemo iminsi yaragoranye cyane ku rwego rwo hejuru. Ubu ngubu rero yuriye imisozi miremire akaba agiye kutubwira situation uko zihagaze. Tugiye kubana muri aya makuru muri rusange. Bwana Clever Bemba waramutse? Waramutse neza. Yes, nizere ko umeze neza. Benshi abakunzi b'Intare Official bari kuvuga bati kubera iki batari kukumva, tese wenda ntabwo wa aduyi cyangwa se wenda babagiriye ibibazo kuri bigaza bite muri rusange. Ni ikibazo cy'ama network no kugira ikibazo cy'imiriro. Ariko ndahamya ubundi barabibizi uko nagiye gushakisha amakuru uko byitwaye hirya no hino, ariko ubu ngubu uri kumva ko muri kunyumva ku murongo.
Yes, barimo barakumva neza cyane. Reka rero unyemerere amakuru yacu tuyatangirire muri Kivu y'Amajyepfo. Kivu y'Amajyepfo niho twavuga ko ibintu bitoroshye na gatoya, kubera ko amakuru angeraho arambwira ko muri teritware ya Walungu, teritware ya Mwenga, mu duce tumwe na tumwe ibintu bikomeye. Gusa ngo muri iki gitondo leta ya Kongo noneho iri gukoresha ikintu bita drone, za drone kamikaze zo ku rwego rwo hejuru, ngo barimo bararasa bya hatari, ngo mu by'ukuri M23 kugeza amagingo aya ngaya ngo nayo bayimereye nabi. Amakuru yanga waba wayakuruye? Amakuru nabashije kuyakurura, ariko icyo nabasha kuba navugaho cy'ukuri nuko wenda ibyo barabivuga ugasanga ko bo bari kubitangaza, ariko noneho ubona ko barabitangaza bya bindi byo kwigamba, ariko ukabona ko nta kuri kubirimo, kuko kugeza amagingo aya ngaya nta bira batangaje, nta bira. Kuko impamvu mvuga ngo nta bira, bo bari gukoresha koko izo ndege za kamikaze, bari gukoresha indege za kamikaze duhabu drone, ariko amakuru ariho nuko hariho drone imwe yari za Kisangani iraraswa. Donc bari bohereje drone zigeze nko muri 5, imwe iza kuraswa igatwikwa rwose n'intare za Sarambwe hariya muri Zidikivu. Uri kumva ko kugira ngo babe bamaze kurasamo imwe, bigaragaza yuko intare za Sarambwe zifite imbaraga hariya. Hari abaturage bageze nko muri 3, n'abaturage 3, hari uwacitse ukuguru, abandi 2 barapfa, n'abaturage bishwe n'izo drone za FARDC. Uri kumva ko ibyo bikorwa byabo ni ibyo kwibasira n'ubundi abaturage. Yes, birumvikana ni muri teritware ya Mwenga, ariko usa nkaho urareba ko turiya duce two M23 yigaruriye mu minsi ishize, turimo za Kanyora, turimo za Muramba n'utundi. N'uduce ni nko nshobora kuhita nko mu duce turimo nk'amayira 2 cyangwa se direction 2, ushobora kumaruka ukomeje mu kaboko kawe k'iburyo ukinjira Nzibira nyine ukobeza ujya muri teritware ya Shabunda, ushobora guca mu bumoso bwawe n'ubundi werekera muri direction ya za Kamituga, ubundi ujya Mwenga, akaba ariho uhita winjira mu gace ko bita Marundi, ndetse n'agace ko bitwa Nyamibanda. Nyamibanda ni muri teritware ya Mwenga. Amakuru ahava arambwira ko nyuma yuko ku munsi w'ejo M23 yigarura agace ko bita Marundi ndetse na Nyamibanda, ubu ngubu cyitwa drone irimo ngo iraharasa, nkuko wari ubigarutseho ukavuga ko abaturage aribo bakomeje kubigiraho ingaruka zikomeye, kuko M23 buriya tutashidikanyije cyangwa se wenda ngo tugire byinshi tubivugaho, ndege basanzwe barwana nazo, batangiye kurwanira nazo ibunagana kugeza amagingo aya ngaya, bazanye izisanzwe n'izidasanzwe, ariko byagiye biza kurangira n'ubundi babatsinze. Ntabwo rero twavuga ko ari bwo bwa mbere bagiye guhangana nazo, yuko ari ikintu wenda kidasanzwe kuri bo, wenda tubyita ibintu by'igitangaza. Twavuga ko kuri bo bisanzwe, ariko none ikintu wenda twagarukaho nuko M23 nkuko Lawrence Kanyuka yabyanditse kuri Twitter yiwe, yavuze ko izi ndege n'umundi zikomeje kwibasira abaturage, ngo kandi ibi ngibi ngo ntago bigomba kuresta impini, ngo bagomba ngo mu by'ukuri kubihana. Ibi ngibi urabibona, uri kubibona mwiki nyuma yuko batangiye kuraswa bene Karakageni? Ntubona ko ariho rushobora kuba rugiye guhana inkoyoyo? Ukurikiranye ubu ngubu urabona yuko yaba M23 nawe yamaze kubona drone. Nuko ngo FARDC bafite drone zigeze mu 100, zigeze mu 150 drone, yaba iz'ubutasi, yaba izitera amabombe, barazifite. kandi nabo uri kumva ko M23 kugira ngo izinetralize, wenda ubu ngubu ngewe mbivuze urugamba niho rugiye ndoke niho rutangiye. Urugamba niho rutangiye, kuko icyambere wenda nge navuga M23 yamaze kubona drone, ifite indege base FARDC, ifite igikoresho. Noneho handi bagiye bajya kugurira amadrone,
bo batangaga imbunda zo kuzirasa bakazihereza ma 23 sibyo yego nabo bakabahereza drone c'est-à-dire bari bagurishaga ivyo bikoresho bo ni nk'isoko ni isoko bakavuga ati kugira ngo biraswe nuko tugomba gutanga imbunda zizirasa nabo tukabagurisha twebwe isoko ryacu rigahoraho yego none ukabona yuko niba FRDC iri kuzana ziriya drone ubizi ko ari amasezerano bino bya Doha nuko bashaka kugira ngo urugamba niwe rugiye gukomera ukabona yuko kandi noneho mama 23 yamaze kwitegura ku buryo buhagije ku buryo ishobora kuzirasa nabo bakazana izindi ariko mama 23 yamaze gukora ikintu cya preparation y'uru rugamba ubona ko ngewe ari ikintu njya mvuga ngo ni urugamba rw'iterambere niba ari intambara y'iterambere ntabwo ari bya bindi bya kera cyabaye cya za RCD ubu ngubu ubona ko ari urugamba rugezweho ni urugamba mbese rugezweho rukoresha cyane cyane ikoranabuhanga just ukabona ko ngewe wenda uko nabivuga ni uko ibintu ahubwo biri gukomera kurusha uko byariho mbere. Yes, biri gukomera kurusha uko byariho mbere. Nyemera rero kubera ko turaza kuba wenda tureba bila abangaba baramutse barasa, turaza kureba mama 23 iraza kubyitwara mwite, leta ya Kinshasa nayo yakamejeje nayo iraza kubyitwara mwite, turaza byose kuba atubishyira ku mugaragaro kuko mu makuru yacu ari imbere cyane cyane muri zi axe n'ubundi zikomeje kugenda ziraswamo nyuma ya za Kanyora ndetse na za Muramba. Turaza kuba turebera hamwe niba koko bashaka kwigarura turaduce bambuwe cyangwa se niba biraza kuba ngombwa ko mama 23 tukomeza kuduhagararaho. Nyinjiza neza cyane muri Uvira naho buriya yuvuyeho ushobora kuzamuka ukagira mu Mahoro Plateau ukaba wamanuka, ushatse wamanuka hafi yawe hashobora kuba ari muri Baraka cyangwa se wajya muri Baraka ukaba katinze n'ubundi aho abangaba bashobora FRDC ishobora kwerekeza n'ubundi igana mu bice byayo iramutse itsinzwe urugamba iri guhunga. Uvira haravuga iki? Uvira ikintu wenda cyo navugaho ari muri Uvira uko Uvira kugeza amagingo ya ngaya hari abasirikari 172 ba FRDC bafunzwe. Abo bafunzwe harimo abana bakomoka Masisi, barafunzwe bavuga ko nabo muri mama 23. Ngaho rero abo hari abari bamazemo amezi 7 bafunzwe, bari bageze nko muri 64, baza gufata n'abandi n'ubundi baragenda bagera mu 170 na babiri. Abo ngabo noneho imiryango yabo yatangiye greve ivuga intu twebwe turabakongomani nk'abandi bakongomani, kubera iki batuvangura bakavuga kuko tuvuga ururimi rw'ikinyarwanda urabaye mu 23 se abari muri mu 23 n'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda gusa ko twaje mu gisirikare kugira ngo tubashe kudefenda igihugu kiba dufunga. Noneho biza kuzana imyivumbagatanyo hariya Uvira, ya miryango ifata aba FRDC harimo n'uwo bita ngo ni umutede 3 babikisha amabuye ngaho muri Uvira. Nuko ngo abasivile bisha abasirikare 3 ba FRDC harimo uwo mutede ni babandi bashinzwe iperereza. Barabivuga bati ntabwo twakomeza guhohoterwa muri ubu buryo, ni nyuma y'indi mirwano n'ubundi yari iriho hagati y'aba FRDC sibyo na za wazalendo bizi barabo kwa Yakutumba abo kwa Ngoma Nzito bari gushamirana. Noneho navuga ko ari urundi rugamba n'ubundi ruriho hagati ya FRDC abaturage wazalendo kuri wazalendo
nabonye ari n'umugore w'umufande w'umurundi. uwo mugore akomoka ngo ni umurundi, ariko urabizi ko abarundi n'abanyarwanda burya ni bamwe. wampamagaye arambwira ati ngo umugabo wanjye uriya nimero nari natanze ku Ntare Official, arambwira ati Bemba umugabo wanjye nawe muri iri joro amakuru nuko ngo yishwe. ngaho yishwe n'abande, ati we bagiye ngo ajya muri bya nizo twavuga ngo ni nko gukiranura. noneho ngo abaturage bamukubita, niba ari umuhini, niba ari intosho, niba ari ibiki, ngo yapfuye. sinamukuru kuko yambwiye ati ngo umugabo wanjye ni umurundi, ngo arafite imyaka 38, ngo yoherejwe hano ngo ajye ngo muri Uvira ngo mu rugamba, ariko ngo ikintu ngo kibabaje ngo nuko ngo apfuye, ngo leta yacu hano i Burundi bakaba badashaka kugira ngo bigaragaze, kandi wenda ngo nge ndi kubivuga nk'umwe ugize icyo kibazo cyo gupfusha umugabo, kandi abandi nabo babafite bagiye bapfa. uri kumva yuko njyewe wenda uburyo nabivuga, uri kumva ko ibintu biraremereye cyangwa birakomeye? Oya, birakomeye mu mpande zombi bwana Bemba, kuko mu Burundi naho ntabwo byoroshye, harimo bombori hagati ya chef d'état major general, uyu ni bamwita Prime Niyongabo, ndetse na General Neva ariwe perezida. Uyu mugabo Ndayishimiye ntabwo bari guhuza, hari abakoroneri bageze muri 2 muri iriya minsi, bo yari yafunze, Neva yategetse ko bafungwa, Niyongabo araza arabafungura. Hari umugabo witwa niba ari Jean Bosco, niba Ndayikengurukiye, wahoze ni General Major, wahoze ayoboye CNDD-FDD mu gihe cya Pierre Nkurunziza, mbere yuko uyu mugabo Neva ajya ku buyobozi. Nawe biravugwa ko yamaze gutabwa muri yombi, kandi bikaba bivugwa ko Prime Niyongabo atari guhuza ku byemezo bimwe na bimwe biri gufatwa na Neva, cyane cyane bapfa ku bijyanye n'amabuye y'agaciro, ibyambutswa bivanywe muri Kongo bijyanwa mu Burundi ni byinshi by'igitoro. Uyu mugabo nk'uyu mu generali we arashinjwa ngo kuba ngo yacuruzaga essence ayivanye muri iki gihugu cya Kongo, Uvira akayambukana akayijyana mu Burundi. Ibyo ngo ntago byemewe. So urumva ko ni ikibazo nabo kirimo kijyanye n'impfu z'abasirikare ndetse na gahunda batari guhuriza ahangaho, kumva ni ikibazo. Wajyana none muri FRDC nawe ugasanga abasirikare, hari umumaneko w'umurusiya ku munsi w'ejo watangarije Kinshasa yibwira ko ngo abasirikare barimo ibice bibiri, ngo kandi isaha iyo ari yose ashobora gututumba umwuka mubi, bakaba banarasana, baba abari ku ruhande rwa Joseph Kabila Kabange, benshi niko babivuga, n'abari ku ruhande rwa Felix Antoine Tshisekedi. Ibyo ni ibibazo biri indani, kandi iyo ubirebye ubona bitangirira ndetse no mu basirikare bato. Nkaho niba uri kuvuga ko abasirikare bageze muri 3 bicishijwe amabuye, ndetse bazira icyo bari cyo, ndetse bazira no kuba wenda hari uruhande bakekwaho, urumva hagati aho ni ikibazo gikomeye cyane. Nuriya biravugwa ko nuriya mukoroneri uriya wa ku munsi w'ejo ubundi waguye muri iriya ndege, benshi barimo baravuga ko ngo ari ibintu bijyanye n'ubugambanyi, nubwo bitavugwaho rumwe, bavuga ko ari impanuka yaba yarahuye nayo, ni umunyamurenge. Ni byinshi biba biri kuvugwa hariya bwana Bemba. Gusa wenda icyo dushobora kuvuga ko nuko ahangaha urugamba ruri mu bice bigeze kuri 2. Twavuga ko yaba M23 iri aho ngaho yuri kurwana ku mpamvu zayo, ariko ukabona nabo ubwabo ntabwo bahuje kugeza amagingo ya bwana Bemba. Yego niko bimeze. Wenda nk'abari abasirikare 3 bapfuye muri Uvira, kugira ngo bisobanuke neza, ntabwo ari abarwandofone, ahubwo n'abandi batavuga ururimi rw'ikinyarwanda, bishwe n'abaturage cyangwa abagore b'abasirikari bafite abafunzwe, bakavuga bati bafunzwe kubera nimwe mwabafungishije, nabo kuri kwa kundi kugira ngo baravuga bati no, reka natwe twihumure, twerekane yuko dufite agahinda, dufite uburakari, twihorere natwe, abacu barafunzwe, dufite akababaro, reka natwe tubajyemo.
yes urumva ni ikibazo rero. Hanyuma wenda ahangaha tuhave duhite twigarukira duhite tuza twerekeza ahangaha muri Masisi, muri teritwari ya Masisi. Mu minsi ishize nibwo watubwiraga hariya wari uherereye, wari uhagaze urimo utwereka neza nk'uko abakunzi bacu barimo no kukubona hano muri screen zabo, barimo barakubona uri kwerekana axe nyinshi zigiye zitandukanye, urimo kwerekana nk'ahantu hari agasozi karimo Adui, aho wavugaga ko uyu nguyu ngo amaze iminsi yarigize ngo karakagiye ngo bari kumupangira operation zigiye zitandukanye. Ubu byaba bimeze bite? Ndetse n'abakunzi bacu barimo barareba direction urimo kuberekeza, uri kubereka. Yego, icyo navuga nuko muri iki gitondo hatangiye operation kujya guhiga undi yitwa Kayafa akomoka ari kuri Tunda. Ngo operation zatangiye kuva mu gitondo n'ubundi mu masaha 9. Amakuru ariho nuko ari kumwe n'abantu 11 13 kuko bafite imbunda 11 ariko ni 13. Hariho babiri babashijwe gufatwa, harimo umwe ukomoka Ikibirwa n'undi ukomoka Igashuga witwa Nitwizere, ntabwo nzi ngo ngafitiye grade. Ari muri mama 23, ari muri abana na Fandi badacoka badacoka. Maze kuvugana nawe kano kanya bari muri operation, ambwira ko bamaze gufatamo babiri, ari undi kukubwira w'Ikibirwa n'ungu ko mu Kazagashuga bamaze gufatwa n'imbunda zabo. Uri kumva ko muri za SMG 8 uwo Kayifa yarafite asigaranye imeshe 3 kuko afashwe SMG 2, asigaranye mashigane 2 niyo bita ngo bari serengine. Ariko noneho babiri barafashwe n'ibikoresho byabo. Uri kumva ko navuga ko ibikorwa byo kubanetralize birakomeje. Ibikorwa byo kubanetraliza birakomeje, kandi isaha yose niba bamwe muri bo batangiye gufatwa rwa mikono rwa ntoki, byanga bikunze uko byagenda uko ariko kose baraza kuba batabwa muri yombi, cyangwa se wenda babashwiragize babe bajya mu bindi bice, abareke kuba hagati muri axe ziri hagati. Abangaba nibo bakora operation zo gucengera, bakaba bakwinjira bakaba bagirira n'abaturage, bakaba bashotora bakavanamo babandi bakekwa kuba bakorana na mama 23 bikaba ibibazo. Twihutire muri Pinga kugira ngo mite ngaruka gatoya nerekeze mu zindi axe ndetse tugana ku musozo. Pinga kugeza amagingo aya ngaya byaba bimeze bite? Pinga nawo guhera mu masaha 7 za nijoro. Gusa wenda simvuga ibihuha kuko njye mvuga amakuru mpagazeho. Baje kuvugana n'uwitwa Bienfe maze ari kapiteni muri FARDC. Avuga Ikibarizo. Naje kuvugana nawe ndamubaza ati hanga bimeze ute, ye arambwira ati ngo Adui ameingia. Adui rero ari kumbwira Adui ni mama 23 mu masaha 7 za nijoro. Ariko nkomeza gukurikirana nsanga ko atari Adui winjiye uko bari kubivuga, ahubwo ari wazalendo bo kwa nani kwa Gidoshi Murayi. Binjiye hari imbunda ya FARDC, abo wazalendo bashakaga kugira ngo bayitware, uno bayirasaniraho. Donc wazalendo yo mbunda bari bayishaka bo kwa Gidoshi Murayi, barasana nabo muri FARDC, ariko byaje kurangira n'ubundi iyo mbunda wazalendo bayikoye kuri FARDC. Ntabwo biba byoroshye, kuba ko bari muri cya gikoalisiyo kimwe, ariko barimo bararwanira imbunda. Umva ko bitoroshye na gatoya. Hanyuma wenda ahangaha
tubaye nk'abahava gatoya dusimbukire muri groupe Maruberike ndetse na Waloa Yungu muri secteur ya Wanyanga territoire ya Walikale. Amakuru ahaturuka aratubwira ko kugeza amagingo yanga ya 23 yamaze ku installa imbunda d'appui cyangwa bakunze kwita arme d'appui cyangwa imbunda ziremereye mu dusozi dusiri Plomba, agace Kangenge, Kangati, Buhimba ndetse ahangaha akaba ari muri groupement ya Waloa Yungu bwana Bemba. Amakuru akatubwira ko 23 ishobora kuba ishaka kuba hari force nyinshi ngo zaturutse muri territoire ya Masisi zikaba ziri kwinjira anga muri territoire ya Walikale. Benshi bakavuga ko urumva, benshi bakavuga ko ngo umusozi iri tactique irimo yego Ngenge, Buhimba ndetse na Kimua, ngo aha hantu ngo mu by'ukuri ngo kugeza amagingo ngo nta baturage bakirimo, ngo kuko 23 yamaze kugenga ngo imbunda ziremereye, wasanga nabo bari kwitegura yuko na hari hashobora guza gukoreshwa indege ndetse n'amadrone akomeye. Yego, ahubwo niba ari umusozi wa Ngenge naje guhamagara umuntu mvugana nawe uri imbere kuri tele ansobanurira uwo musozi uburyo ukontorora ibintu by'ibibaya hasi. Hari namo Macumbi iraho hafi. Yego iki? Umusozi wa Macumbi nawo uraho ngaho. Uwo musozi wa Macumbi ni wa wundi nakubwiye wari uriho witwa Colonel Sadiki, wari ufite batayo muri FDL yitwaga Montana. Uwo musozi wa Macumbi wo warafashwe, izira baragenda barayestara. Noneho hakurya yaho niho haraza Kimua. Kimua imeze nkaho iri hasi, doke Ngenge iri hejuru. Uwo musozi wa Ngenge nawo umeze nkaho ufite communication n'ubundi na hariya zanuza za Macumbi. Niwo 23 yagiye yestara ibikoresho kabisa. Yeah, kuko uwo musozi n'ubundi wari uriho babandi bo muri ni babanyazaledo bo muri Uhuru Maka nabo bahakuwe. 23 yahaba kwiye rwose kabisa. Niko ari umuntu wari kumwira ati ngo 23 ngo kuri umusozi ngo ejo biriho mu bikorwa byo gukora za communication. Ibintu by'indake n'ibiki bya bindi ngo bo abasirikari bindi bari muri ibyo bikorwa byo gukora za communication aho ngaho. Bivugitse ngo niba bakoze ibyo bya communication byabyo bo bajye baraziramo. Statiye nuko ngo nibazaho kandi kubona ko uwo musozi kabisa biri kumvikana kuhava ntabwo ari none nejo. Hanyuma urimo uranyumva? Yes, ntabwo arimo kunyumva. Hanyuma wenda twihuse cyane muri access zimwe zigiye zitandukanye zirimo za Kimike na za Kaziba. N'ubundi ni muri Karehe, ni imirwano yahabaye ku munsi w'ejo yaje gusiga Wazalendo bageze muri 12 bose biripotinze bishyize mu maboko ya 23 muri Zax ya za Kalehe. Abangaba ni nyuma yuko bagabye igitero twakwita attaque DC mu buryo bw'igerageza ngo barebe niba bashobora kugira agace bigarurira, byaje kurangira n'ubundi bita abahiriye na gatoya. Hanyuma nihuse cyane muri territoire ya Rucuro naho imirwano kwa ba Dominique Ndaruhutse nibo bari komeje kugaba ibitero byinshi mu duce tugiye dutandukanye. Ni muri axe yahangaha muri direction mu gace hangaha ho nababwiraga ko ku munsi w'ejo yuko hari hagenzwe ibibunda hano muri Gikuku ariko bagaba ibitero muri axe ya Gitunda, barasa Gitunda, barasa Nyarubande, barasa ibice byose birara birimo amashyamba birimo FDLR nyinshi. Amakuru ahava akambwira ko byanga bikunze 23 yamaze kugerageza gusa nkaho ihagera n'amaguru muri rusange. Reka rero mbashimire kuba twabanye muri aya makuru yacu yo nakagaruka. Murakoze cyane, bye bye.